lento uZuma namhlanje ayijikayo eMorocco eyothengisa idabi ngenxa yokuthi mhlambi khona into ayifunayo ejika and all of that dizawunicacisela apha ukuthi uMandela zanga trainwe eMorocco wa trainwe eAlgeria lento uZuma xa kapha eyozicengezela for whatever he wants and selling out. He changes our revolution and our solidarity into something else. Lo muntu bingumongameli we-ANC lo wenza izimanga akana 10 years emkile ku-ANC akathengisi wa. If you come to think that this is the man who was at the helm of the ANC,